Akashbani Imphal, Maibam Dwijamani na pau pazari. Ahanbada maroiba pau. Kendra ki ngausel Raja Mantri Sanjoy Setna ngasi ayuk Kamjong Jila gi Myanmar ka taina bangam kai jatuna Human Thana amasung Phaiko da ori be phibam yengsin khre. Manipur da rabies leina sandorak le hari basida miyamna ka hena mi pai bidana ba Raja gi State Surveillance Officer Dr. Sanasam Gopal Singh na miyamda appeal tawri. Horticulture amasung Soil Conservation gi Director K. Devadatta Sharma na hairi Lawu sungi ki lamda na sing na anoba gyan loksing putok tuna sentok lambi leina buhona bagi matam oire. English ngani ni pan gi November kuntaruk to thokiba Mumbai terror attack to sena ba misak ni haina maral siriba tahawur urana ngasi Bharat purakre. Amasung Bharat ki hitangpham sing season daraga Bangladesh na atoba leibak sing da pol puthok pasin tawram badu thingsin khiba sina Bangladesh da akaiba leiroi haina Bangladesh na phungdokre. Kendra ki ngaksel Raja Mantri Sanjoy Setna ngasi ayuk Kamjong Jila gi Myanmar ka taina bangam kai jatuna Human Thana amasung Phaiko da ori be phibam yengsin khre. Mafam sing asi border pillar number sama ama amasung sama ani da leibani. Aikoi gi ukrul pawmi sothing simren hai Mantri ga Kamjong Jila gi Deputy Commissioner Rangnamai Peter amasung Jila adu gi SP Ningsen Basum ga loine ki. Khongset adu da ngamkai ngakseliba Assam Rifles ki official sing su yauki. Tungda Mantrina Jila Adugi Civil Society Organization Singa Pung Amarom Wari Sanaki. Ngarang Jila Aduda Tunglakiba Ngaksel Raja Mantri Sanjoy Set Ngasi Nungtil Dili Gidamak Imphal Tatokre. Leiba ke tay mapam singda tobukum na Manipur da sungasi Jain Dharma Sarpa Singna Lising ani Satruk Kunmari Suba Mahavir Jayanti Pangthokli. Jain Vikas Mandalgi Cherolamanahai Kumsigi Oinadi Imphal da Leiba Sri Digambar Jain Mandir da Bagaman Mahabirgi Abhishek Puja Tamak Pangthokhi. Thormasiki matang da Akashbani Imphal ki ipau kangbuga kanana unabada JVM gi executive member Bisal Jain hai kumai asi Manipuri gi irang gi yenglaga mau sagum sauna pangthoktre dharma gi waipa thoram tamak pangthokli kumai asina lakpaga lorina Manipur da khunda minariba phuru masal gi marakta amaga nungsi jana bamadi shanti purakpa weresanu magna hai Mahavir Jayanti Jain Dharm gi mi singna Prabhu Mahavir gi imannaba amasung उपदेश सिंगी मतंगदा निंगसिंगली पूजा तौरी अमसुंग दान चथरीबनी महावीर जयंती दा लोइनाबा थौरम सिंगदा प्रभु महावीर की मूर्ति पलकपा रथ यात्रा धर्म की सभा अमसुंग भजन कीर्तन चिंगबा याबा तौरीबनी महावीर जयंती से अहिंसा डे हाइना खंगनरी मदुदी मी मयाम खुदिकमकपु इतिक चाना यंगसिनबा अमसुंग हिंथाबा याबा नुमितनी Hujik Manipur gi tandu leidana leiriba phibam asi Mahavir Jayantina lakpasida hanagum tangdu leiba shanti leiba oirasanu. Rashtrapati Draupadi Murmu, Uparashtrapati Jagdeep Dhankar, Pradhan Mantri Narendra Modi amasung Manipur gi Rajyapal Ajoy Kumar Bhalana Mahavir Jayantina lakpada yaipa pausel piri. Manipur ki tongan ba mafam singda seliba turel singi launambal singda ain kaina yum kay amati dukana singba sasin bana maram oiduna isingi isialda akaiba kaya thon badagi tatana isaw thokpa sigi yenglaga Imphal West Jila gi oina akhana ba thorang sing paikhatle Jila asigi Deputy Commissioner na thokpa cherolaman hai Jila asigi Waisel Maril Naganala kaisam patagi na kaisam thong phawboda Nambul turel gi mamangda sajaliba sing amadi turel asigi elangbam leikai gi mapada sajaliba sing masa na tha asigi taramapan phawgi manungda sidokadabani hariba matam asida sidoktrabadi sarkar na takthoklagani hairi pawgi marak thana atenba break ama Zakong pot oi phangi ye. Zakom da nati imung da changba pot khuding ma Smartphone ju phangi ye. Majo hapta Kaisampat Sega Road Konjeng Hazari Lekai amati Thobal Achouba opposite District Transport Office. Tabiriba pawasi Akashbani Imphal dagini. Manipur da rabies leina santorgle haribasida miyamna kahena mi paibitana ba Raizagi State Surveillance Officer Dr. Sanasam Gopal Singh na miyamda appeal tawri. Akashbani Imphal gi ipau kangbuga ngasi akanana unabada Sri Gopal hai
Kalen tha sanglakpa asi huine sikpagi sang mahusana henkelpa matamni. Masi sabe henkelakpadagi makoigi masada ahongba kaya lakpadagini. Adumainamag miyamna masida kahena mi painingai leite. Karigumba huine sikhiba thoglabadi manaknakba hospital da pukatuna hidak kapthokatabani. Masina rabies dagi irai laina ngakthokpa ngamgani. Hui mapusing nasu makoi makoigi huising yariba makai lambi sorokta thaduktanaba honabagi tangai phatabalai. Dr. Gopal na hai. Huine sikrabadi manak nakpada leba health center da sapiduna doctor tane biraga treatment tokthokpiyo doctor na darkar leragadi anti rabies vaccine kapakani hariba vaccination asina aikoi huina sandokpa rabies haiba laina asidagi irai laina ngakthokpa ngamba vaccine ni adubu karigumba aikogi isada rabies gi layong utkragadi laina asidagi kanba ngamdaba yamna sathiba phibam amma oi aduga loina na hui mapu singi mafamda khanghanjaningba amana isa gi huising veterinary department tana biduna matam chana hidak kapthokpiyo isa gi huisingbu yariba makai mapanda thonana igi yumda lengdana leihanbiyo. Rabies laina dagi ngakthoknaba matam chana hui hodongda hidak kapthoknaba appeal tawraduna Imphal East Jilagi District Veterinary Office ki Joint Director Dr. L. Rone Balan hai huine siklabadi athuba matamda manaknakpa hospital da pukatuna hidak kapthoknaba honagadabani huine sikpada huibuna seng sairaga sikliba mafam aduda thomlaga phai haibagi wakhalon thadokadabani magna hai. Department of Veterinary and Animal Husbandry Services Manipur gi mieng makhada District Veterinary Office Imphal East na anti-rabies vaccination asi District Hospital Dispensary amadi club singa kusamnaraga kapthokchari tha ahum suraba hui amadi hongdong mayam adu anti-rabies vaccine asi kapthokpiyo tha amagi matungda amuk kapthokpiyo aduga sahi khudingi do amomo kapthokpiyo rabies haiba laina asi ngakthoknaba public nasu cooperation PB naba haijari aduga huina sikpa natraga khotpa mafam adu ising asambanga saponga toroga chamthokpiu gisikkiba mafam sida cheng sairaga khomba dudi tawbidanaba haijari. Sandel Jilagi Lambung Khungangi Community Hall da Jila asigi Divisional Forest Officer na senduna miyamgi oiba ecotourism amadi homestay haibi hiramda nongmagi oiba ningthina khanganbi thormama ngasi pangthokre. Thoromasiga mari lenana Divisional Forest Officer Dr. N. Munal hai Palel dagi Sandel Phobagi manungda leriba khulsing asi ecotourism gi mafam amma samgatpada khudong saba yagani leigani masida miyamna mateng pangbinaba appeal tawraduna Dr. Munan hai. Exam pudasu yang doi no tampire kugadam kirang kina mayam pakchani community ama chambang dragnasu an changriya riganga kugadam gi aduda resort am single kana tourist ya amuna ba yang doi no kunna rigani simaina sikoi matang singi district sing pasida tangel kiswai koi chen da ya de hebsi koi wakalo kusu rezai. Imphal East Jilagi Khurai Konsam Leikai Doleba Livelihood Business Incubation Center Khongnang Thaba University ne senduna lalol itik amadi masigi tongan bihiram sing amadi singna basing hai bihiramda nongmagi oiba khanane ne bagi thoramama university asigi auditorium da ngasi pangthokre. Thoramadu da saru yaraduna Raizigi Horticulture and Soil Conservation Department ki Director K. Debatata Sarman hai nahasingna lawu singugi sinphamda masana masabo thabak bijana bahona bagi tangai phatablai lari lai su hairaba nahasingna lam asida anoba gyan loksing kaya puthokpagal wenena senthok leiba entrepreneur oinana basu honaba matam oire magna hai. Agriculture na transform tawpa matamda akoy lepak si mipan tawtaba isana putoga atop lamda yolaga paishaw na kusalaga akoy economy na pagatan bahay so ito na nagdadali sino man mo raga akoy na entrepreneur hay si karino ahal na yung ito si masagi creativity malayla innovation si tawra nga no si putoga mga mungay zaba mga pamzaba siung bagi passion naman masagi masitaw ito nungay bagi makun na masjek ito ani suda tawtori ba tabot to rich roman Leibak sin bethungna tha amasum na sathariba swachhata pakhwara campaign gi surkama oina lamtu sengdokpagi thormama Imphal gi rims ta ngasi pangthokre lamtu sengdokpagi thabak adu rims ki nursing college ki Kundolai ladies hostel number 3 dagi horaga atei hostel singda sathaki bani
था अमा सुमना चथरिबा मालेमगी ओरल हेल्थ नुमित पालन लिसिंग अनि कुन मंगा ग मरी लेना सेनिया फन थमनबगी मतंगदा मियामदा निंगथीना खंगनबगी थोरममा रिम्स की डिपार्टमेंट ऑफ पेडियाट्रिक्स एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री न सिंधुना ngasi पांगथोखरे सेनिया गी लेना तिना थोरपदा यारिबा मखै थुना खंगदोक होबगा लेना अथुबा मतमदा लायेंग हौना बहोनागदबनि हाइबा वाफम थोरमदुदा वा ngangi pasingna phongdoknakhi राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा तमेंगलोंग जिला दंगसिदगी हौख्रे मसी जिला अदुदा लेबा मियामदा मसी ओइबा सिंजाक साबना हक्सांग फहली हाइबा वाखलोन निंगथीना खंगना पाइखेट पखोंथांगनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तमेंगलोंगना सोशल वेलफेयर विभाग खुसमनरगा पांगथोकिबा थोरमदुदा अखंग अइसिंगना मसी ओइबा सिंजाक साबना हक्सांग दा पीबा कानबसिंगी मतंगदा मियामदा निंगथीना खंगनखी कुंतरुक सुबह सेक्टर असम राइफल्स पलेन सेंदुना नोमगी ओइबा ई दान तोबगी केममा ngasi पलेल गैरिसन द पांगथोखरे केमदुदा पलेलगी अकोइबदा लेबा खुल कयागी मियोसिंग असम राइफल्स अमसुंग पुलिस की मियोय कया सरुक याखी केमदुदा पुन्ना मियोय यांखै रोमना ई दान तौखी लागलिबा थांगजो नुमितगी थंगना नुमित हुमनी सुती लेरिबा सिगी यंगलगा रिम्स हॉस्पिटल इम्फाल की ओपीडी पुंगनमक अनि सुबह थांगजो ओरेबसु था असिगी तरानी थोइदा हांगनी थौरांग असी सुतीगी मतुंगदा का हेन मी सिनबा हंथानबा लौखटपनी हाइना हॉस्पिटल असिगी सुपरिंटेंडेंट की चेरोलमन हाइरी कक्सिंग जिला दंगसी नुमिदांग वरमदा खंगौतना सिलखिबा अकनबा नुंगसिना जिला असिगी मनुंगसन लेबा सोरा बाजार मनाक्ता लेबे युममा नुंगसिना हुमदोखरे हाइरी मणिपुरदा इरांगना मरम ओइदुना बिष्णुपुर जिला के तोंगान तोंगान लौफमसिंगदा लौ उबा अमदी लौ लोपा याखिदबा इंग लिसिंग अनि कुलुमदगी सेप्टेम्बर 3 की मतुंगदा खेती पुरोनगिदमक दरखास्त पिसिंगी बिसिंगना मखोई मखोईगी लौफमगी फोटो सिंगलना ऑनलाइन दा दरखास्त थारकदबनि हाइरी दरखास्त थारकपा मतमदा आधार कार्ड बैंक पासबुक लमगा मरी लेनबा से सांगसिंग अमदी तेनान सर्टिफिकेट यौरकदबनि मसी जिला अदुगी डिप्यूटी कमिश्नरना थोकपा चेरोलमदा हाइबनि तरातरे सुबह मणिपुर स्टेट फिल्म अवार्ड्स लिसिंग अनि कुन मंगा पीनबगिदमक इंग लिसिंग अनि कुन मरीगी जनवरी अमदगी दिसंबर 18 फावबदा मणिपुरी फीचर फिल्म डॉक्यूमेंटरी फिल्म शॉर्ट फिल्म अमदी म्यूजिक वीडियो पुथोकपसिंगदगी दरखास्त कौरी मणिपुर स्टेट फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी ने थोकपा चेरोलमदाई फिल्म सिंग अदु सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन अयाबा पीरबा फिल्म सिंग ओइगदबनी मसिगी मथक्ता मणिपुरी सिनेमा की ख्वाइदगी फबा अइबगी मना क्रिटिकी ख्वाइदगी फबा मना अमसुंग मणिपुरी सिनेमा की मतंगदे इबा ख्वाइदगी फबा लाइरिके मना सुलांथोकनी मसिगी दमक इंग्लिश सिंगनी कुनमरीगी जनवरी अमदगी दिसंबर 18 फावबदा मणिपुरी नत्रगे इंग्लिश दा फोंखिबा पब्लिशर सिंगना दरखास्त थाजिलकबा यागनी हाइरी आकाशवाणी फालदगी पाउ ताबिरी इंग लिसिंग अनि निपान की नवेम्बर 19 थोकिबा मुंबई टेरर अटैक चेनबा मिसकनी हाइना मराल सिरिबा तहावुर राना ngasi भारत पुरखरे सोशल मीडिया थाकलप वरोल केंद्र की मंत्री पीयूष गोयल हाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई टेरर अटैक चेनबा मिसकनी हाइबा तहावुर रानाबु लेबाग असिदा पुरकनब कन्न होनबदगी मियोय असि भारत पुरखिबनी भारतना लेबाग असिगी हिथांगफम सिंग सिजनरगा बांग्लादेशना अतोपा लेबागसिंगदा पोट पुथोपसिन तौरमबदु याखिदरबसु बांग्लादेश की थबक थोरमदा अकाइबा लेरोय हाइना लेबाग अदुगी कमर्स एडवाइजर शेख बासिरुद्दीन फोंदोखरे हौजिक सानबगी पाउ नोंगमैकापम बेदमनी तगी थौबाल जिला की समराम फुटबॉल क्लब नसिनबा अहुमसुबा स्टेट लेवल ओपन फुटबॉल टूर्नामेंट समराम ट्रॉफी ngasiदगी समराम प्लेग्राउंड दा हौख्रे टूर्नामेंट असिदा टीम 19 सरुक यारी ngasi अहोबा मैचता लेजेंड एफसी मणिपुर पुलिसना सुबन एफसी ngarianbu पांजेल अनि अहुमदा माइथीबा पीखी अनि सुबा कक्चिंग ताबम कुंजबी शर्मा मेमोरियल लीग कम नॉकआउट केंद्र वाइज कांग टूर्नामेंट इंग्लिशिंग अनि कुनगमागी ngasi सानकिबा मैच अमदा कैसामथोंग कांखुटना पुथीबा कांखुटपु पांजेल 13-13 दा थोइख्रे मणिपुर वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन असेनबा अनि सुबा खोमद्राम ओंबी हिजम मेमदेबी मेमोरियल T20 मणिपुर वेटरन क्रिकेट टूर्नामेंट इंग्लिशिंग अनि कुनगमागी ngasi सानकिबा मैच अमदा KCC कोंगबना YTISU ललांबुंग मखोंगबु रन 13 थोइख्रे अतोपा मैच अमदना YWC लंगथबालना ESU वांखैबु रन 94 दा थोइख्रे अहानबा MNCA Women's Under 23 one day trophy इंग्लिशिंग अनि कुनगमरी ngasi थाउ ग्राउंड दा सानकिबा मैचता PSW खुयाथोंगना PCC मयाई कोइबिबु रन 19 दा थोइख्रे मॉडल हायर सेकेंडरी अमदी
Oriental College ta sanakiba mestana RCA Lilongna Cyclone Thangmaibunbu run chaniga kungani panda thoikre. Lairenjam Public Ground da sanakiba mesta YUCC na Langtabal YWC buran yankai manga da thoikre. Thoubal Public Ground da sanakiba PCC Mayai Koibina Kumidok KASC AC buran tarataruk ta thoikre. Bharat ki nupi gi hockey team na Australia team ga match mangagi series ama tha asigi kunga taruk tagina mathang mari phawbada sanaragani. Match asi Australia gi Perth Hockey Stadium da sanagadabani dijamni. Aroibata maroiba pawmuk. Kendra ki ngak selwarizer mantri Sanjoi Senanga se yu Kamjong zila ki Myanmar ka tainaba ngamkai satuna Hiumin thana amasung phai ko da wede pepam yengsin kre. Manipur da rabies lena santorli haribasita miyamna kahena mi pai bidanaba Rising State Surveillance Officer Dr. Sanasam Gopal Singh miyam ta appeal tawri amasung Horticulture amasung Soil Conservation ki Director K Devdata Sarmana Hiri lawu singu gi lamda naha singna anoba gyan loksing putoktuna senthok lambi leina bahona bagi matam oire Paulo Izare